Assalamualaikum, ардактуу мусулман биртугандар, амансыздарбы? Ардактуу Тез Жарыя каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Ардактуу мусулман биртугандар, бүгүн күнгө карай жекшемби 2024-жылдын 10 мартында турабыз. Ардактуу мусулман биртугандар, сиздерге азыр Labo жүк ташуучу кичинекей үнөмдүү унаалардын баасын билип бермекчибиз. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Алгачкы унаабыз ушул болсун. Коробка механика 98 жылы чыгарылган. Телефон номерлери жазылып турат. 08. Өзүңүздөргө белгилүү. Мынакей. Сырткы көрүнүшү. Жүк жайы. Жана ушундай элечки салонуна кадам таштайлы. Ассалам алейкум. Амансызбы? Баасы канча болот ага? 270 деп атам. Канчага бересиз ага? Бересиз? Канчага сурашты? Сурайлыкпы? 270 дейт агабыз. Сиздер да байланыш көрүңүздөр. Арзан лаболор тарт дейсиздер мына. Арзан лабо 98 жылкы. Байланышыңыздар. Ийгилик базарыңыз берсин ага. Биз болсо лаболор тартуун дагы да болсо алдыга карай уланталы. Бул жактан бир самосвал лабону кезиктирип калдым. Кана 2002 жылы газ заводской дейт. 350 000 экен. Кеми бар дейт. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. Байланышасыздар деген ойдомун. Бул лабону да көрөлү. 2017-08. Газ экен. Баасы канча болот туган? 580. 580. Кеми барбы? Чатырча менен курчалган. Арка жүк ташуучу жагы. Көрдүңүздөр де. Баасы жапкан болсо байланышасыздар. Свежий. Ya baz kança tuğan? 600 000. 600 000 deyip. Oho. Kulak ağzı kança oldu ki? 12 yılı. Gaz. Kança kan bazı? 450 000 deyip. Gördünüzler mi? Naşınday. Bağıl otkan uçur. 290 deydi qoy, görөлчү bunda. 97 ken жылы. Sizden mi? Ечки салондарын көргөзүп коелу. Өткөндө дамазды тартып аттыңыздар эле. Мына. Лабонун арасына дамазды тыга кетейин. Болгону 2-3 эле дамаз бар экен. 2007 300 000 дейт. Телефон номерлерин жазып койтур. Өткөнкү чыгарылышта да тарткам. Адашпай карап көрүңүздөр эгерде көрбөй калган болсоңуздар. А бул лабо канча болду экен? 2012 жылы. О, баасы канча болот? 450 000. Не кымбат айтып атасыз деп эле баштайм. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Сураган айы жок, мен 300 ге сурайм дебейм. Сурасаң, 100 ге сурасаңыз ham сурасаңыз кысаптыр экен. Асы канча бересиз аны? Берамыз да экен, нархын Бола турган баасы канча болот? Сурайсыздар, мен камыл бар. 400 теп алып берем. Мен сурадым го ошону. 400 үстүбү? 400 үстүнө берет экен. Сүйлөшүңүздөр. Но дамаз кимдерген? Ээси ичиндеги, 98 дейт жылы. Көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Ай өтпейсиздер. Канча болду баасы? 250 деп атам. 250 деп атасыздар. Канчага бересиздер? Тепесине. 200 үстүнө тепесине бересиздерби? 200 000 деп аттыр. 200 үстүнө беришет экен агаларыбыз. Мына абабыздын ламбасын көрөлүчү. Лабосын көрөлүчү. 18 жылы. Ого, секирип түштүңүз го? Мен тартып койбасын дедиңизби? Чатырчасы менен курчалган. Мына ички салондар. О, мына Куранды караңыздар. Кураны болду. Сүрө болду. Ага, ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Амансызбы? Канча көресиң муну? 560 көресиң. Базарыңыз дерсин. Газ. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Келе жаткан байрам барбы? Баасы канча болот мунун? 630 деп атабыз. 630? 600 ге болобу?
Bolabı je süйлөшөбүз? Болады 600. Болот, ha? Бар акча саны. Есептен акча. Ha? Штыр. Ya mынал жакта бирөө сура dedi да. Болады 600ге болса береміз. Жакшы. Мен сурашым берейин эми. Сурагандай үй жок дейт. 400 берем мен. Шытыр сана давай дедиңер го, санайын бересиздер. Қанша yaptı ki? 630. Базарга берсин. Байланышыңыздар. Лаболор ушул жерге кана. Ya канча экен мына күндөн? 350. 2004 экен. Noca? 480 mi? Gaz benzin eкен, ha? No satıldı o, satıla o. 96 eкен жылы. Қанша топты дем? Suraylıca mı? Kim geldi sağ? Bort içine gelen gel. Assalamu alaikum. Ama kança bahası? Басы 180 доллар. 180? Olur. Болды şu var. Ken oldu karmak bayıldı. Bana çizgi verin de mi? 180 mi bolsa? Evet, olur. Qaysı жерден alıp geldiniz? Мынау Шардан да. Uştan la? Жақсы. Bazarınız versin. 180 de atıra kalsın. Tez Jariya kanalı. Qaysı kana? O kimden eken? Egasi çok mu? Молодец. Жазып koyup tur bağısın. 270 deydi. 98 жылдық кен. Benzin. Qara kaç turunuz çağa bunu da göröl. Sizdiki mi? 2006 okşaydı ha? 2006 ken. Ya bunun bağısını kaça da otaş? 180? 380 mi? 300 uğulbaya kaldı da şuğa. Ana. Gördünüzler mi? 380 de attık. Ha kançaga veresem? Gelişpasak veremiz deyip. Gelişinizler. Kança bağısı? 99 yılı. Aka assalamu alaikum. Kança eken bağısı ağa? 250 mi? Boluş kança oldu? 210 deydi. Avalın gördünüzler. Keyinki lavolarda görölü. Buna günden eken? Ha, içinde eken ha? 2019 yılı. Telefon nömerlerini жазып koyup tur. Bağısını gördünüzler ha? Eğer de жақса kapçığınızlarga tura gelse baylanışırsızlar. Men keyinki kunalarga öteyim. Ağa ötüp ketelim. Ошаны тартып коюңуз, шүрө. Ya kança bunumuz? 750. Ha? 750. 750. Bu ne porter be? 5 gün oldu ki gene. 1 gün oldu. 2020. Herkese esas lazım. Ya da 125 satıldı. 700 kança dediniz? 750 700 dağım es. Buğa çeyinki gelgenler dele uşunday türdülü. Bekar be? Assalamu alaikum. Hamas be? 700'ge kim alsa bir cuma işte. Mal salı bolsa. Aş baş koy poy. Ya, sürat koyt be. Kulübe 100 dolarına bu. Meyil aka. Sizin de pazarınız versin meyil. Şahınız sınmaz meylinizde. 750 ming degen ağanı söğükçü vermеңizdер he. Бұл да болса базар. Базарда ар түрдүү баа коюлат. Bu жактагылар несі жоқ қой. Nereden görölüçü? 2018 yılı. Assalamu alaikum ağa. Boğası kança eken? 600. 600 ming dollar. Kemi kança? Bak, bazarыңыз dersin ağa. Mına şunday bağlar bolatkan üçür. 2012. Bak taksir ağızdan sırap koyucu. Ağa boğası kança oldu? Boğası 500 kam var. 500? Bazarыңız dersin. 500 ming kemi var eken. Gördünüzler mi? Ya kança eken ağa bu? 580 ming deydi.
Дамазды тартып қойын деп атайын арт жаққа келе жатқан жүрі. Сіздерден бе Дамаз? 97 жылы. Газ бензин екен. 260 мың дейді. Қанша кемі бар? Анша? Қанша кемі бар? Қанша кемі бар дейді ғой? 220 ау? 220 мың екен. Көрдіңіздер бі? 220 екен. Байланышыңыздар, базарыңарды өрсін, ә? Лабо oldu ау. Ağalar öt götür. Қанша екен аға? Сатылды бі? Қаншаға? 164 чи 65 бі? 65 milyon. Oo, 165 mingге кетті. Жылы 2011 білі? Я. Мәке, көрдіңіздер? Мұна ұшындай баға алсаңыздар болады екен. Ардақты мұсылман біртіғандар. Сіздерге да ұшындай лаболар алам деп ниет қылып жүрсеңіздер. Алла тала бұйырсын. Бұл жақта 96 жылқы Ланос тұрады 220 мыңды. Ланос қанша кәне? Шеф. Валейкум ассалам, амансыз ба? Лабон сат. 20 kamı var da. Свежий лабон сатпадыңыз ба? Yemi satılıp var. Болды аға. Мен дағы тартқандан тажабайым, сіз дағы сатқан. Красавчик. Молодец, азаматсыз. Мықты. Қаншаға бересіз ұшында? Басы бола тұрған. Yemi var sıraya göre. Ötken bazar 170'e bir beni. Hem sıra söyleşip görüyoruz. 170'in üstünde ya? Versin, bazarınız versin. Yemi tuğrası neyse memi. Aa de bazarında Koreyski de Kırgızistan'da deyim de. Hemen de. Aa, tur ederiz. Acaba Kırgızistan'da da zavod var. Молодец, азамат. Aftar ederiz, молодец'ine. Bunu қанша екен бағасы? 320 мың дейді, газ бензин. Көрдіңіздер бі? Мұна шындай. Ардақты мұсылман мұртықандар, сіздерге мен бүгін 10 марттан шығарылышын қылып, лаболардың басын айтып бердім. Кімде-кімге біздің шығарылыш жаққан болса, бізді қолдап тұрыңыздар. Біз сіздерге дайыма лаболардың басын, жана сондай ош жапалаған ауыздарындағы ең керекті болған ұналардың бардығын тарып шығарып тұрауыз. Бізден бардық нәрседен хабардар болып тұрсаңыздар болады. Жана сондай жарнама беру үшін 0990 00 08 13 номеріне байланышыңыздар. Телефон номерлер сіздер үшін қызматта. Дағы бір жолы ассалаумағалейкум. Рамазан айы құтты болсын.